kejengkir berpindah kamdrok belum sorbi bagi kambalade dan kesorkan. Ketika ubah peraturan tentang baam dan gejeng syak ban keren ginong di doyong, pek bina yaki projek na surok bat kini hajela MEGHALAYA. Kentu Regional Council Demand Committee ban penyo ya ke Six Schedule Council nak kebentar kijak benriu riulum kibarit pat jong gejela MEGHALAYA. Pins Kembiang ke Presiden Draupadi Murmu ya kijingkular keri India ban penne ya kihok long human riu hakas ngiburam human rights di Arajar Arpsan. Bat Hungary Australia ban pendan kamrinsan social media na kebentar ki kena ki bahpo kat Rusnem Karta syadan guna ki company ba penkeng hukum. Mintang ini sengap syua ya ki kubor ki bepnia na kejela. Usimbut Menteri Rangba Gejela Ubak Presiden Tensong Ula Pensyai bayagi projek balabai tingkah deka World Bank ADB PMGSY donor bat NEC omla ban pihak namar ki kendon ki syak tangya kawai ke work order. Ula yatu ba mensyam snem tangki projek balabai tingkah hi deka sorkar lalak ban pihak hapadeng ki kontraktor trajela bat kecing temu ban penkelaya ki kendon la syak kentat deka sorkar padeng bat ki tenat bay tingkah ubak presiden ula penparu ya kejeng sngok ya bayadai bat kejing kiusten jong ki nong di drug halum survey ke ba hap hapo kejing kemi jong ke cantonment hak babun na ginong syong shnonggi badai ki basa bean. Kasorkar jela ringkat bat CEO ke defense ki pulet bat ki seng phalang ki leshem ya kilat ki lenti ban tek lakam ya kejeng kai bean ya udrog bat ban pentikna ya kejeng sngan ha kisnong ki thau. Don katu kan inteligi project ki bang ngimla ngila long beyond our control ka bangimla ba split namar ke guidelines kawan kumta kawai ke de World Bank ka ba ke ADB ka balai ka de PMGSY ka ba saum ta ki donor le ki NEC scheme kita ki ya menta da ka package wise da kawan san folklore ngimla ban pia ngi habiat be ta single package teng la batai ki namar ba ultimately ho ni suthu ni long concern ya ki jingdot kam ka livelihood jong ki pai ba jini teng ki de ban suthu la batai ki ba hakalas financial year kat si haja san paklur ni sanction de state fund jongi hakabakata ka si haja san paklur ni pia ban ai shaki pai ba jongka i contractors jong gejela ke jongi. Usimbut Menteri Rangba Gejela Ubak Presiden Tensong gula pentikna bakam shimla dan kenu gejeng jia aksiden batemai hatang sky east Janke Hills. Wat hapadeng gejeng sapriang ki kana ham saya Henry labta iki bor penya district bande AA persya halor kinu ki kambean. Hak cukupor ula jurep iki projek penroi bakongsan da ka baong baka surok 4 lien na shilong sheduk tauki kayat bet kat kum kapor balebu ka jengsiu bai lutksan ya ka jaka nak benta ka surok western bat pen ursla bypass kadang yat syakmat bat ki jeng jurep nak benta ka surok ka bajrong sispa 100.5 kilometer na maulingkong sheduk Panchkram kidang ya chakmat. Hak bay day bat kani ladep ban bay tingka sapusan klur tingka na kebenta ban siang rong biang ya kesurong ban penhe ya kesurok nyam seduk maulai bat kijingking timai jong kadam nyam ya keba labu ban pli na kebenta ki kali he ha lebir jong usnem panwan. We are determined right from day one. I have told you that we are firmly against the illegal activities, be it mining, be it anything, but illegalities is one of the agenda where we cannot bear it at all. But we have already directed the district administration, be it the SP, be it the DC, to find out whether that is true or not. But till this moment, what I'm saying to you is nothing of that sort is there. See, in Slok City, we have just issued the work order again for recarpeting of the road here in Shillong, and this cost about 45 crores. Regional Council Demand Committee lani RCDC kalakintu yo menteri ketenat
ki kampo ying jongkari Amit Shah badia ulat ke jela UCH Vijaya Shankar bantau ya ke Regional Council hapo ke Kernet ke Bahinriu nak ke benta ki jat binriu red pa jong ke jela Meghalaya usongknor ka RCDC UKC Boro uloong bagi jat binriu kum ki hajong ki coach Rabha Boro man bat ki karbi ki la sha no ben labuan postnem ha ka ba ki la yo lat ban mikmat tang san nakashispa ha ka san hi ma sima haba yanu jor bat prapo nakashispa bat ki jat binriu riulum ki ba kham he pat ke komiti kelap penparu bagi ledu no ya ke jeng mikmat ha kasan hima sima hadin ke jeng pihak konstituensi timai ha kasnem arajar khatlai bad ula kentho persya ru ya ke sarkar jelan na gadau bagla persya ya ke jeng temu ban pha ya ki nong mikmat syusi sya ke district council na kijat benriu bom don nong mikmat. We submitted a memorandum from Meghalaya Indigenous Minority Tribals Forum demanding this regional council. There we have clearly mentioned we want regional council under Article 280 through which direct funding facility will be there. Direct funding. Present district councils, all district councils, they get their fund through state government, which hampers the development of the district council. Kasnong tura kalapenlong hakasin kabaningkong ya kajing rakhe ya kaski kerpang international human rights dia arajar arpusan hapo kapang pedeng human rights are everyday essential balapenlong da Meghalaya Human Rights Commission habakren hagane kasngi menteri katnat PHE Marcus and Marak ula penpau ya kijing jia ki bayday bat kijing pendukno ya ki hok bat ulaya ro ru ya kabenta jonggane ke commission banyada ya kinong shong ula penpau ya ki jingarap na kaliang ka sarkar ban penkop bor ya ki nong sengkam lajong bat kiwei da ka bancur halor ka jingada ya ka hok ban ka hok halor ka kot ka khia bat halor ka pule ka puthi bat ula kinturu ya ka commission ban ra ya kini ki program syakal leng ki jaka jong ka jela. These are some of few initiatives brought by the government which upholds the right to economic opportunity by empowering entrepreneurs with financial assistance, a stage for local artists. We are building a stronger self-reliant society. The government also protects the right to life and a healthy government through the establishment of the Meghalaya Climate Council, ensuring a sustainable future for our coming generations. Ke National Highway Demand Committee jong ke Southwest Khasi Hills kelakintu ya ke sarkar Meghalaya banwan rak biang ya ke jingtemu ke baningkong ban shna ya ke surok double lane na ke benta ke surok mau plang mau kerwat ranikor jong ke surok ba National Highway 44E ke ba khandai penriu kilometer. Hadian bagi ladap ya kendu ya usimbut menteri rangba ke jela ubak prestun tinsong usong knor ke komiti ubak kinpam kar lingdo ula ong bakani ke surok pa kedai ke bakongsan na ke benta ke yok kokot jong palat si hajar teli kisnong da ke bapinnya so yaki syakiyau kihat kilat sumar sukher kapule keputhi bat syaka kaput bat keri Bangladesh. Ulama ha pada ka bapin hiar ya kene ka projek kalak ban penduk no ya gejing syania nagi pat ba bat kan pen slempat ya ka roi kapar bat ulak kenturu ban sedang no kham klo yi kam kijam bat kum juru ban yo ya gejing pen syai na ka sarkar ha ka baya dei bat kene ka surok kani ka diman jungi kamri ka bathamai Ndri kadi kabalat kaba diba di shop buat budin ya ke kaba kaladon ka principal markas tistos na usne marja karniu haji sya ya kani kidan kumbasan teli ki jaka ki santeli ki surop ki bana kaliang juga sarkar India berkat pada juga state kila pendep nekilap depsna ya ke surop kabah Ndri hang apa makurat pada hadum ta nyimpat yo ya ketaka national highway ke double lane. Kinong yalam jong ka Mausau CNRD Block Demand Committee ringkat bodu MLA kathan ubak renik ton lingdo
Tongkar bat kinong mi khmat nagi sispa khat pratli gisnong ren hinin kasngi kilalet ya kendu yo menteri rangba gejala ban kerpat no u ban thau ya keblok ka bathemai na ka banta kamau kerwan ka kinhu nong mi khmat kalapin pauru ya gejing sngo kya mensim ha ka bai dei bat ki jing ha ka ban penya ya ki blok ki bahe ki badon minta wala om shim lami kanu karai ki he ki han ki labatai ba gejing ya kren kalong ka paket jing bot bat ka bebiyang sebenarnya waktu kendu tasni pada kediang jogi siam kalau positif kerja keren wala ai kadang-kadang benar ni banding clear marba ongur kewadai ba rangi clear blok indum clear tak kawai sendon untuk benegi blok itu bisa clear lang maju for dari kindang study seriously kena cik dawa juga sebab jogi dah mau keluar blok ru Askuar berklarify ande kang ba setengah itu bakala bakani kadibik kicing dawa kebambi na kaliang jong ki ba ki bahap ha kamau kurat blok nama ha distrik jongi gidon art ni ki blok kadon kamau kurat blok ban kadon karan kor blok ikane kicing dawa kadai kami be na kicing kuat jong ki ba ki bahap ha po jong kamau kurat blok Kaki SU West Giant Hills Unit mentakas ngi kalapan thamai biang ya kanong rim jong kejeng persya ya kalintirel hari luam jantia habaya kren bat kilat pathai khubor u president kaseng KSU West Giant Hills Unit uba lat par singkrem ula ong ba kaseng kanyai beteng ban persya ya kani ke project ha kaba kalamaham ru bagajeng wan poi kalintirel kanang pensniu shu ya kejeng wan poi jong ki mindir bat kan bu jing maru ya ki trai mulung Ulo ong bagi pat ba kidang persyak joria kane ga jing tmu dak ka ong ba kane ga jing wan rung tu ga jaru wat daki kali bat ka jing wan kalentirel kenang pensniu arsha ya kane ula kintu ya ka sarkar ban sha skor ya ka jing sngo ki pat ba bat ban perkhat biang halor ka jing tmu ban wan ra lentirel kane ki jing persyak ka jongi hi kalong ba ilai ai syai kedar ya kecing buai senong, kecing rum kentek kertem, jong di partila, bat kibari, siaga negeri kebai kejongi. Hoi, nyimla banlen, hakin negeri senam di baladem, hadu mentaru, 4 don kita kilentirel, kano ngisyak kion bor, kano ngisyak banbeng, kano ngisyak yurai, hakine diberi banabar. De galak poilei, kine kilentirel, ngilatip syai, ba kubgino kita kijai breu, kibanwan, syakane gejaka ka jongi pan kini ya kohok lang try man try jongi kum try di try muluk UMLA Garanikor ubalong ru MDC ba Pius Marwen ulapli pat pa ya artli ki community hall bathemai hakasnong ken simplang bat sarin lakte ya bro artli ki hall haga jinglot jingsep ka balong shipho lak tingka hapo ka 15 finance commission on tight grant kaban ajing mentoy shibun ne kinong shongshnong uba marwen ula penpau ya laga jing sngohun ba ulala ban pen urlong ya kijing tmu jong u bat ula kentu ya kinong shongshnong bakin pikir bat sumar bhai ya kini ki hol bathemai ke kirai mami nanne kari kirai na kata jing bhajo kashno kari kirai jing bhajo kashno khamtap nangne se khwade le baka dorbar shok sare la doror program de ka dorbar kalala jok to mala kajing lombri don tik tik la bu ayi menteri om ba mo don kajing so bu ayi sekretari don kajing so bu ayi to assistant sekretari don kajing so ane betam don kajing so maka ne kajing jo kasno umtai beton kanu kajing so maka ne kantai kanu kati jo no jo Hadiun bun snem jong gejing ap khmi lenti kasnong Diwon menta kasngi kala rakhe ya gejing plipat ba ya ga kamera auditorium ka bathmai bala ai nam ai kerteng hau Dr. Didi Lapang bam kwai hadwar ublai u MLA kanong po u badai ru u shongknor Kamikalia State Advisory Board u ba Meral Bonds im ulap lipat ba ya kani ka hall ya ga bala IT menta sya ka dor bar snong bala pin kala kerteng sya ka Diwon auditorium u ba sim ulap lipat ba ru ya ki ying ICDS ki bathmai ha kani ka ju kasngi habakran ha kani ka sngi ulap pin pau ya ga jingkmen jung u hadian bala la ban pendap artli ki project penroy ki bakongsan dak ka ong ba ki dei ki jingdon jing em ki bakodor ki pan a jing mentoy ya kasnong Diwon bat kisnong ba markham
Stip komiti ke pemerintah kadang bikin pensenang nagalian di tengah aku ikuat dalam pensana kerten itu mengenai apa kedai bensak kedai benet harga negara senang kepada aku apa untuk buku ini bahaya senang dua jadi duit kedai senang kepada komiti justru kena berkipat negara senang dua ini ya ini apa bantuan. Ka Development Commissioner Handloom hapok katna textile ha kasngi baar kala penlong ya gajing yalang banya samlem ya kijing nang jingtip ha ke integrated textile ba tourism center hanong po ha ka bala penle jing mut kham tam halor gajing pinyat yo bat kirukom ban shalan shabari na ka banta gi jan ba shu than da ka kti ha ka ni ka than chatte lam mi ngi kinong than jang gi ba pher bat kinong sangkam la jong na keleng gi chaka kilawan ban shim benta US Bandio Pade Zonal Director Ison WSC Guwahati but idipika lingdo zonal officer kilapin pau ya kilat jingarap na ka sarkar kat ba kiru shampang kilapin ya kilat kilinti ha ka bayade bat ki yogi had bat kilat ban shalan shabar ri ta ka jingtmu ban pin kopbor ya kinong than jahan bat kumchu ru ban kintiu ya ka yo ka kot bat ka imlang sa lang ha ka liang ki kam than kti आप सबको बता दें जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स आपके लिए और हमारे सबके लिए इस इंडस्ट्री के लिए जो काम कर रहा है उसमें हमें बहुत कम प्लेटफॉर्म में आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिलते हैं हमारे कोई भी एक हम जो बताते हैं जो प्रीमियम सेगमेंट वो प्रीमियम सेगमेंट क्यों बताते हैं क्योंकि उस सेगमेंट में कस्टमर्स प्राइस टैग कम देखते हैं लेकिन उनका ऑथेंटिसिटी क्वालिटी अपील ये रोल प्ले करते हैं खत्संतली की जगह सुमार की लयो सिरनोट नगा NQAS kilayo ya jing itu kirpang na kabenta kerukam sumar sukher kababha kat basantli ki kusnam ke bekirpang hapo ka laksha muskan bat NABL la sam shigi jaka sumar ki bala le bha ha ka baydai bat ki longkami ki khlong badang shukha bat ki wei ka kusnam JDQC ka baningkong bat ka jingra ke Christmas pa bala pinlong ha kasngi baar haratsan pavilion kilapen pau ya karai kut jongga jela Meghalaya banwan ra ya kerukom sumar sukher kababha bandan ya gajingkit khli bat gajing shngan ye kinong pang Umentri ka kot ka khya ka jilla uba wailat miki shilla ula yaro ya gajing ai tilot jangki kinhun ai jing sumar ka jilla bat ula pins khambyang ru ya karai jongka sarkar banwan ra ya ka kot ka khya ka babha na ka benta baro kinong shong shnong jongka. So it is my privilege to address you on this special occasion as we gather to celebrate not only the achievement of our public health facilities, but also the spirit of the festive season through our NQAS and NABL award ceremony come Christmas celebration. West Khasi Hills ka Stepperna Village Organization kapami khmat dam binta arpnyau tlig self help group minta kasngi klapli pat ba ya ka office tray ka mathma jangka hamau kadyang kani ka yeng mala ka pralak tingka latei hapo ka MGNREGA ka badai ka scheme ka bashi spasngi UMLA ka nong stanyo ba Gabriel wa lang ulalong ukongsan hakaba ula audio ribbon ula pli perdayo omot sakin mau kum shi binta jangka program ka Stepperna Village Organization ka laknir jingyara pisaru sagi khat arngot ki briu ki badon jing duna ha ki dukhat met ha ka tei kashnong Mintangin pai shaki kubor na katan shatay lam mi ngi. Hakajing kentiu ka bakraw ya kajing penne pensa balayalam da ke imlang salang ki jat bin riu yim kyong naka jongash nong thanamir ki phire ke lapli pat ba ya ka kot pocket bird guide ka ba ai kirteng meram khanwang Vunupo Birds of Miram Khanwang ha katamasa Hornbill. Kani ka kot balap pelat da unong aibon USQ sume
kapin I yashi spa sanpho ki jat ki sembala lum jing tep lingba kami ramwang conservation program kabala la ban lum jing tep palat lai spa jat ki sem na du usnem arajar arpwe dag bapen pau ya ki kirteng tin rai ki khana pateng bat ki jing droder na ki samla yim khyong kani kapen pau ya ga jing ya dei ka pakhlan jong kasnong thanamir ha ka ban ya da ya ki klau ki tab bat ban pen pau ru ya ga jing ya lam ga jala naklan ha ka ban ya da ya ke imlang salang baro kawai. We have an NGO called Nirambong Conservation Program, and out here in Hornbill, we are selling out postcards of bird species and book that we released today. This is the book that we released today. We have more than 300 species in our area in Tanamir village. We are doing this in support of our community, to give back to the community through our research, and also giving back our little knowledge that we can from that very resources in the village. We are doing this to give back to the community. We are also constructing church in the village, in Tanamir village. So we are doing the fundraise to give back to the community the little knowledge that we have through research. Mentangin pasha ki kubor nakari. Ka Presiden Draupadi Murmu mentagasngi kalapin skampiang ya ki jingkular kari India ban penne pensa ban yada ban rakhe ya ki hok long brio man brio. Habakran hakasngi buram Human Rights Day arajar arpasan bat ke National Conference ban pentikna ban penyo ya ki jingdon kam ban nakasngi ha New Delhi kalau ong ba omla satya ban yepen ya ke buram ka ijon bat ka jing bishar hok ha ka bayade bat ka hok chong man la we po we unong shong shnong ka Presiden kalapin ken mau ya ke benta jong kari India ban penwandur ya ki kindon trekam halor ka hok long brio man brio ha ka perthei da ka pa pen pau ya ke jingno senyang kahansa meta ha kabayade bat kejeng pinna perthei yaki hok long brio man brio kalapin paru bagi skim sarkar ke bala tre kamba ki yai beteng ban pin kubor yaki kenthei bat kejeng dap jeng biang jong kari nalade. 77 years ago, the world came together to articulate a simple yet revolutionary truth, that every human being is born free and equal in dignity and rights. India played an important role in shaping a global framework of human rights. Our freedom fighters envisioned a world rooted in human dignity, equality, and justice. Hansaben Mehta, one of the 15 women members of our Constituent Assembly, was also a member of the group engaged in the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. Katanat Directorate General of Civil Aviation kalaptha ya ke Indigo ban penduna ya ke jengpen her lingsun ha ka portlang menta usnem da shipho na ka shispa na ka daw ke jingthot bat ke jingtko trekam ban penher ke lingsun jongka la pinshai ba ke Indigo ka dei ban penher palat rip 1000 lai spa tali ke lingsun ha ubnai bala deb henre kala penher tang kembasan kendai 1000 saus spa tali ke lingsun kat ba kala pinsange penher ya kendai spa san foi tali ke lingsun unong penyai ula pente pa wat happeneng ka jing menjur ban pen yar ya kapor pen her jong sau spa lai teli ki lingsun kala pen her tang ya lai spa sau teli lakin tu ya ke Indigo ban pha ya kapor pen her lingsun bathamai hashwa ka bakut jong menta kasngi mentangin phai shaki khubor na kapirthai
Kari Australia kelapentrai kam ya ke jingkang persya ke banding kong ha ke pertai na ke bentagi kena ke bahapok kandrus nem karta ban pendan kam ya ki rinsan social media ki bakampau ki bakentop ya ke Instagram, Facebook X, Snapchat, TikTok bat YouTube. Kat bagi kemi ki kepa bat ki kena kin amngat ha kenu kakuna ki company social media ke pen Kenya kini kaan bat ki lakru ban syak dan kuna haduk lai $1 million. Ka sorkar kalau ong bakani ke jinglek katemu ban yada ya ki kena red ki ba penun kam ya kirinsan social media na ki jingsniu ki badan ha ki ni kirinsan. Hinrei ki riu kentho ki la maham bakani kan ino marwe ya ki samla lut ki badan ha uput ke jingma bat kenekan kinyat yaki syakilat online ke bomdan kanu ke jingte jingkum. Kane ke jingkang persya kalawan hadian ba menteri rang ba kari Australia u Anthony Albanese ula pin bana ban bu Dakarta ban penan kam social media ha ubnai nailur. You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you. Above all, make the most of the school holidays coming up rather than spending it scrolling on your phone. Start a new sport, learn a new instrument, or read that book that's been sitting there on your shelf for some time. And importantly, spend quality time with your friends and your family, face to face. Mentangin pa syagi kubor ya lekai. Ka District Sun Hub for Empowerment of Women ringkat bat ka Deputy Commissioner's Office kila penlong ya gejeng mare ka basan kilometer menta kasngi hapo ka phang pedeng Run to Protect, Run to Empower Every Girl Child. Kani gejeng mare ka thmu ban kintiu ya ka pule puthi jong ki khna kinthai ka kot ka khia abat ka jing shngan lambat ka jing pin sapriang jing tip halor ka jing pin ko bor ya ki kinthai bat ka jing pin du min siam ki samla samhoi ke baju pendan kam ya udrok lap pin sedang ya ka jing mare na office jong ka DC bat layak ling ba ka shnong san shang bat lapin kot pat ha office jong ka DC ha ka ba ki nong job ki layo ya ki khusnam ki sirnot lambat ka song pisa. Di mentapan ngin nyepet ya ke jenglong jengman kasun beneng ha keleng ki benta jong ke jela. Kreat kalong khat a degree Celsius pat ka jeng shet kalong arpusau degree Celsius ka jeng ngem ka hau kalong san pen riu na ka shispa. Haba pai pat syak nong ba shilong ka jeng kreat kalong hinyau degree Celsius bat ka jeng shet kalong khat khandai degree Celsius ka jeng ngem ka hau kalong lai po ar na ka shispa. Kat bah jawai pat ka jeng kreat kalong pra degree Celsius bat ka jeng shet kalong arpau degree Celsius ka jeng ngem ka hau kalong lai khandai na ka shispa. Kasun beneng kan rang hatura shilong bat jawai. Shwaban po siya kubor kabakut Shwaban po siya kabakut jong katup kubor nginyi pe biang sa sisin ya kimat kibakongsan. Pincai usun buat menteri rangba ubak Preston Tinsong ba omla ban pia iki projek kibakongsan tipau ya ka jingki ubak pendan kam drok halun survey bat ki kam balale da ka sorkar. Pentikena ubak Preston Tinsong ba omdan ka jingsha ban krem kinong ti doyong Pek dunia iki projek na surok pat kiwi-kiwi hajela MEGHALAYA. Kintu ke Regional Council Demand Committee ban penyo ya ke Six Schedule Council na ke bentagi cak ben riu-riu lum ki bare pat jong ke jela MEGHALAYA.
Tin skambiang ka Presiden Draupadi Murmu ya ki jingkular kari India ban penne ya ki hok long bri mandriu hagas ni buram Human Rights Day arajar arsan. Bat Hungary Australia ban penan kamrensan social media na gebentagi kena ki bapo khandus nem karta syakdan kunagi company bapen keng hukum. Di parlo katu ngila poe syaka bukut jong katup kubol jongi minta ke janmit hadu bangin day syembiang bat pi la syagas ngi kublai pi baro.